Basngau como presiden, como state presiden ban pediang sngau bahaya pi parok. Bapi slur bat ru pilarai ramba. Ban jit yau neu ramba. Ba ulong usimpa usimsong hakatei kalumpung ba jongkari India. Ngan ya thu ya pi. Ngi nakapati nginde ki bedon box sibun hadin ba iba rok ila komo. Namar ba ka experience ka ba idon haka administration. Ngiong ka administrative experience. Don ki priyo ki babang ba kaniya katlik hasuro. Tambah dasyong office kila klumar. Mare sipti kesuki gila no teng su suspend beriu teng su terminate ka kam ka jam anda den tulik kakut ka ST order kata ade kijing pegla kata ade ka inexperience yo habong don experience ka bama ba namar haba keren madan ka basuk hangdai the people office kindon ki kendon ai kiba pimla ban warra ia katu keren jong pina suro ban pentrekam hapo office da kababurom nga keren ya kata baka de kisya uba arok uday ubreu babam lende yang administration but kumu director jong ka colleges development council uhap banyadei bat ki ministry ki bapero perang tayar India pi gendu ya ka jabing ka bahe ba ki IAS ki IFS ki specialist ki bom nang syuk banyak keren ki meetings ki bapero per ki kedon jongkaan ki bapero per kamtam hakapule keputi une ude urang ba ubaladon ke experience namar klem experience ko mo pi wat mangi ubesyong kali pasenja ni de kali ti nu driver ba piang do bombiang yong boy silong mo teng-tengnya obreu klem experience mun bondon license tapi ba maafat mun ban boy silong boy ban macam civil hospital kebang apa kata kau? Lene udah ulok, ubalak biang lut ke license. Teh ngamut ban ong tanggawai, balai kengin berleno ya ubahkan uni ubreu, ubalayat lut, nado budang pom kebetul ubam juyo asli paru hadu unda dentai yang tainehu hatum deu breu layat step by step namar ki breu ki basdang nang ni amigil poi sijro ki skeu thulut ya kajing jong kiduk kisu